See you.
Imana Imana igiye neza, Imana Imana yatabaye, Imana Imana yashoboje, Imana Imana ibabwira ati yabitayeho, ndashaka gukomera Imana ashimeshyo. Ini gato akaririmbo twagitekera, akaririmbo twagitekera, ariko aho muri ndege nibaza izuba bari kubaka.
Tunakwenda kuomba Mungu asubuhi ya leo. Tunakwenda kukaribisha katika kadhaa katika mabele. Bado na sisi tunaendelea kutafakari ukuu wa Mungu. Tuendelee kutafakari wema wa Bwana. Tuendelee kutafakari kwa Bwana anatenda katika maisha yetu.
Atakwenda kuombea neno la Mungu, atakwenda kuombea kuviviwa Roho Mtakatifu kuendelee kwa kanisani. Karibu mtakatifu. Turakukengurukiye cyane, turagushimiye cyane urukundo wadukunze, urwo rukundo rugatuma twita abana bawe bwite. Nuhabwe icyubahiro nyakubahwa. None rero nyakubahwa Mana yacu, turazanye imitima yacu kugira ngo badutweze, uduhare kudutunganye mbere yuko tukuvuga, mbere yuko tugusaba nyakubahwa, uze wowe nyakubahwa. Turi imbere yawe Mwami, twatonze, twaje Mwami ntabwo turiko turasubira inyuma, ariko twaje kugira ngo utugirire neza Mwami. Turagushimiye nyakubahwa ko wadutororokanije, turagushimiye ko waduhaye kubona uyu munsi mushasha, turagushimiye ko waduhaye kubona iki gitondo. Nuhabwe icyubahiro nyakubahwa. None rero nyakubahwa, twagize ku musozi wawe, twagize ku musozi wawe kugira ngo utugirire neza. Muri kino kibanza watoranije kera twebwe tutarabamo, muri kino kibanza watoranije twebwe Mwami tutaragira kubaho. None rero nyakubahwa, turagutumiye, turagiye kukwinginga kugira ngo nyakubahwa uze hagati yacu. Turagutumiye kugira ngo Mwami nukuzaze Mwami utamubwira gutumirwa, ariko turaguhaye kugira ngo Mwami uze mu mitima yacu. Mana turagutumiye kugira ngo muri kino kibanza uze utugirire neza nyakubahwa. Turageretse Mwami iyo bari bigiye kuhaguruka kugira ngo Mwami ubane nayo. Turageretse Mwami ikintu cyose kiza kugurekerana no mu ngoro yawe kugira ngo Mwami kiba mu bugome bwawe n'ububasha bwawe nyakubahwa uze ukoze Mwami. Turahaye kazi n'akari mu ntego yera, turahaye kazi n'akari mu bwiza bwawe, turahaye kazi n'akari mu gicucu bwiza bwawe nyakubahwa. Turakwingiza Mwami kuduhagarikire, uhagarikire abayobozi b'abakorera n'umusobanuzi wiwe. Turakwingiza Mwami n'ijambo ryawe riza kuvuga, Mwami wateguriye uramuzi, twese Mwami uze kumuvugutira, yazanye nawe usobanure nyakubahwa. Ishengero ryawe Mwami tuze kubahana tuhaze, twazanye amasahani agaragara nyakubahwa, turasabye uze kutwuzuriza. Mwami tugitange utwuzurize, utwuzurize biciye mu ndirimbo, utwuzurize biciye mu ijambo ryawe, utwuzurize tugirire neza Mwami. Turazi imigambi y'umwanzi mu izina rya Yesu, turazi Mwami Satani n'abasaba bikurikiza abantu bawe mu izina rya Yesu. Turasabye Mwami ube mu ruhande rwacu, uze ukoze nyakubahwa, utangurane natwe, uze gusozerana natwe, uze ukoze Mwami wacu. Turageretse mu ishengero ryawe Mwami, hashobora kuba hari abaje bananiwe n'abaremerewe. Turasabye nyakubahwa, wazaremerewe Mwami, muture umutwaro nyakubahwa, uze ukoze nyakubahwa. Turasabye amahoro mu ngoro yawe, turasabye umutekano mu ngoro yawe Mwami. Abaje barushe n'abananiwe utabaremerewe Mwami, ubaruhure, uze ukoze Mwami. Hari abaje bafite imitwaro itandukanye nyakubahwa, babura y'isi, turasabye Mwami ngo iyo bitware Mwami baze hano bishyuwe, uze ukoze nyakubahwa, uze ukoze nyakubahwa ku ngoma. Turageretse igihugu cyacu cy'umunsi waduhaye kubamo kugira ngo tugendere kugaruka kwawe. Turasabye Mwami ngo ugitange nk'intore, Mwami uze ukoze. Turasabye n'ibihugu bibanye nyakubahwa, yategetse turakuberetse nyakubahwa. Turakuberetse igikorwa cyawe, turakuberetse umugeni wawe n'ishengero, turakuberetse abakozi bawe Mwami, turakuberetse abo wahamagaye, turakuberetse Mwami kuza kubona abanyene Mwami kugira ngo ugendagende hirya no hino. Mwami uze ukoze. Urakoze rero nyakubahwa, wo kutubwira ibivuga byinshi, wo gusaba yo gusaba muri byinshi, ariko Mwami twebwe dusaba nk'abana b'abantu, dusaba Mwami araho dusaba ibintu by'imbara tukabiherako, ibyo twatuherako tukabiherezako, ibyo twatuherezako nabyo
badutegerako ariko mwami ikigo data na mwemu badusengera kandi bakatubwira ibintu bitokorwa turakwinginze data na mwemu mwami babitondekanyishirize mwami bitubereye n'ibyo ugomba biba ari byo biba imizina y'umuntu wacu Yesu Kristo.